Suprimiremos la normativa de normalización lingüística. Se suprimen los libros de texto en catalán. Saber anglès ens ofereix més oportunitats davant Europa i tot el món. Even though I am aware that the schedule for the following days is quite tight, I also hope that you will have the opportunity to enjoy some of the museums, restaurants, and world-renowned nightlife of this city. But above all, please, do not hesitate to talk and mingle with the Madrileños. They are, without any doubt, the best asset that this great city has to offer. Thank you very much and welcome to Madrid. Thank you very much. I els vostres somnis es podran fer realitat. El govern de les Illes Balears creu en el tractament integrat de llengua. I ni tan sols de cinyes vivim, del so dels cinyes, no la vida del mot, sinó la pèl del so, l'entelament del món a l'obatge dels mots. Bien, estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Yesterday, I went to White House to talk President Bush. What reason? One reason, because he is. Que implica més formació contínua en anglès per a tota la comunitat educativa des del curs 2013-2014. És una aposta pel multilingüisme que millora la projecció de futur dels nostres fills. Un presidente de España hablando idiomas, incluso en plan popurrí, en este encuentro con el primer ministro británico. Oh, yes, you're right. Did you get some sleep last night? ¿Pudiste dormir anoche algo? Sí. Oh, yes, I did.